Novi Aldi LED projektor je tu. Kupio sam ga za 39,90. I zbog same cijene, očekivanja su niska. S obzirom na to da na ambalaži nisam našao podatak o ANSI lumenima, već samo 1085, 4K podrška, Wi-Fi, GHz, bla bla bla. U kutiji dobijemo uputstvo i projektor upakovan u papir. Plastika je onaka kako sam očekivao za ovu cijenu. I podnožje je čvrsto. Dobijemo strujni kabel, daljinski i baterije. Uključim ga u struju, hladnjak radi. Malo mi je trebalo da skontam da je ovo logo. I moje iznenađenje kad sam vidio Android startup menu. Naštimam fokus, izaberim jezik preko daljinsko. Spojim se na wireless. Kada ono vidi Smart TV. Jubi tu. Ukucam HEPEK. Izaberem HEPEK. Evo, logujem se. Ima i zvučnik i može poslužiti. Kada ima i Google Play. Hajdem na balkon. Moram ga prvo ugasiti. Nema žadma. Moraš sačekati da se ohladi nekih 20 sekundi. Evo ga na balkonu na zidu koji je tamne boje. Ali mi je zato plafon bijel. Nije ovo uopšte loše u tamnoj prostoriji. Evo dječjoj sobi. Zamutio sam sliku radi copyrighta. Ali sve u svemu nadmašena su mi očekivanja. Isto tako jedan važan faktor je potrošnja. Do sada je prikazivao potrošnju oko 40 W plus minus koji vat. Testirat ću i po danu. Ovaj projektor definitivno ide samo na godišnji, a stari kalifer ide u oglase. Eto, zapratite i pišite u komentarima je li ovo dobro ili nije dobro.